welcome back to another new video. Tinin video ke ani channel kaisa kusin jefru pan jot video fan nugana amu khango tam cream full tam sunscreen full gata mo foundation use kai gata ta mo compact use kai aba na marken sunguno rok ang he comment no gang reply buru do but kaisa comment reply ro phana joton tunu ge blanga joton sai me ga question repeat question ni mano nang repeat question fine tong ma question engka ang mansuka kaisa abo shimin dedicated videos lam rishina hanai tibu sungo ga markena answer refan joton answer ma yate share katam question fighting banga kaisa bon shimin dedicated videos lam rishina hanai tinin kangka ngasoka videos lam nan baginya gang tabu ungkunam nai tong iko sarik dai bung tong tabu pasta tam jongo iko dol ni noga thanga nai tong tang ga tabu no reading tutunya norway sar khaya nang tam product use kai ge fare start khale na iko tabu mu hang sui phai drop an mu ta kon phun fulza kare pura ebong drying tong ka mu hang soi phe mu hang khuma se an ke dry skin do an skin ni hisap tunya an product ngai sin kem ni skin media ba skin tone bu media te skin type bu media ani skin type ngang ke dry skin do nge tabu han se winter nge to te winter te drying go tamu hang sui phe ma se ko tidin ra kan sung tong ba kyang nge first mu hang sui phe ma nang tam mu hang sung ngang gan face wash tam use kai ang su sung ja go na ro wai face wash tam use kai ne ngang face wash ngang ke I ko bo use kai yo abong kanke Himalaya fresh start ni peach ni face wash omotis man thogia market aginga market mana market no pai use kayo tabung gang order sma kayo bo ang jodi man kanke link re na description link re na je product jang product man among description link re na no check khai na jam traman omotis man thogia market peach ni man thogia ta alka ke mano lemon rong ni ke mano do lemon rong ni strawberry rong ke mano but ang kanke peach ni hamja ko gam gan peach ni use kayo iko bo order khai mang fulo tabuke ga ombai mu hang sui phai drop ang ga phare muka beliti din da nang tong ha isgan cream fulinya gana cream ngangke ang tam full ngangke dry skin ibaganyo cream markan chawo eko soft ni face cream anamo an dermatologist recommend khaimani agi an mukhango markan pimple tomuro pimple kabang ang zakata ngagi from gang doctor najak pro kan dermatologist anobo recommend khaimani cream markan chawo ngang tapon continue khaitam kobo omong fulo ang masin jorang ga to joton fuli manu do kolma jorang ganga jeromi oily type skin ngangke kisha mukhang oiling jagan market ang cream fulinya gana ang amtita wan sudi an mukhang fuli ham mane ni bo hamne am haya jodi nin pimple log berain tongo nang product an pimple tam ka ham fulinya pimple hamunai amte he ni ko wan sudi ta tongri do jodi nin pimple belain dong mukhang hamliya just one problem tam mukhang ga tong khang gang ke nang sai me kun product fulinya ke hamje ge gang ke asak amte fulo nangya best solution dermatologist no thani ang balgi amte henyo full hanya buije hamon jaga amon fujago bunya hampan ani hamya ta fruke norong gom tinyang mano ani hampan norong ne hamyang mano ambagai jodi norong ni belai ni problem tong mukhang problem tong pimple ungjago jispan ungjago ke problem gangke best solution dermatologist no thani rangwa so thani abule nang visit marwana nang hansi product pai nini ko rang hansi tham dongo inge nung dermatologist no visit sinu semarwana gaun porke product no bo jeni ni skin ni bagai best of product recommend khai rawa nang ni skin ma hami thanga na an mukhang bo ta pimple phai ko ani ko yang onu gi jona da ki koro pasi pimple phai mani an bus kang program dong am ti pro ngangke marken pimple phai jogang mukhang go jis pano pandar phana ga program ro phana gang kun jaga thanga nang rang ka pimple tis ma phai ani norok budam ting jak nang shimdam ting jak ani gaga khana angma ja thanga nang gang pimple tis sungkhu ka agi from the sung pimple ja kane ora pura mukhang yang kuplong kapal kuplong gai tabu sa hamushigo agi from moment mistake khai ke kisha je bul hamon chawabon fuljago doctor thangpano kamke course complete khaji geta nga dorok omtenya dermatologist no thang kamke bo course pro complete khaji jetno no course in samani ni nasuk nanga hin chakan kasung complete khaji na ani last treatment ng mani ngangke kani 6 month ni ng mani amang complete khai mali amang 2 months complete khaji wa nga pro tam jan ge exam la korok ngai complete khai mali am parati thangje ko ang ge ko cream fulinya ke abang ngangka ang sunscreen fulinya ne sunscreen ngangka use khai ngangke sunscreen ang dot and kini use kai ko dot and kini sunscreen ang duite use kai ko kaisa first song ngangke chikon duita order khai mane haita watermelon ni kaisa gete orange ni kaisa inga afro ang duita bobo hamko khunda waspan try khaya ko ba bobo ani skin suit khai ko khunai try khane ne order khai mane ang inga obo ang awasak hamjaglia amu chawo but ang ma sak hamjaglia orange se hamjako ka abo ka pais thangari kaisa hai pai
second time stabo order khai tabu use khai dong pio chasu go markan sunscreen obo ang mane ang market chaza ka obo sunscreen aba angom use khai sunscreen ko kisha kabang nukuna ang an makhang dry sin tong ka cream asu pollution se sunscreen obo ngang ke makhang glow buruo tei sunscreen ke to kisha makhang gapama hai khaya daba belai tam hai heavy hai ma tong sunscreen fu kange ga obong kange heavy hai nya light feel khayo ga daily use khanyan bagi ngange aram nang ta ma korama jorate ba aram nango use khanyan bagi kasama jor ba aram nango use khanyan bagi am bagi angam non continue khayo ka bu sunscreen aram nang jo go taka libam phunai ko libam gang ko bo jam ni cherry libam use khayo abo by mistake se pai jago ang omono paina ni paimani ya but abo use khai pro jimi ang omo markan chaja ka am bagi tab ko omang continue khai tang shiro ang libam Gata pai be ki ko sunscreen phulbai ke libam bo phulnya ka tabuk gang ke ani best favorite product tabuk gang ke foundation regular use khajan hingang ke of foundation ekdom best sabo yo foundation use khai comment khai sa jodi khaya hingang ke nora foundation use khayo alga foundation use khai tongo obono wasipon use khai hingang ke ani recommendation by of foundation use khai nai di asuk sa foundation for a lightweight te kuno pimple log ni bo problem ang yamo pulai ani makhang bo pimple ganang no mane pimple ang jagwang dati no just one product by asuk dot dat joto product puli me ang inke over try khai pro jimi ang alga foundation use khali ya pura ekdom light daily funan bagai ekdom aram nang sugu daily funan bagai ngangke enda mu coverage ke riya ni mukhang coverage riya ke to smooth khai ro ta nen mukhang am bagai ang mang regular use khayo foundation ngangke phunwa bang goriya goin phulo tekuno alga use khaya anaman by bise recommend khayo bino nungmani bo phulo abo use khayo gang ki try khani masang omo product khamja kata gang order khaina kata puru nim ke phulo try khani gata ga anang phuli bo kun problem hung jage pimple kun phajali anga omnon continue khai ke phulo ab bagai na resistant product phulna ni ngang ke try khaina ni ngang ke je propan chicken product pai you try khaina di nang saimi anga ni no sudda khai khaya am bagai je propan chicken sample product order khai try khaina di anga jodi ni no sud khai anga amno continue khai ma kata nang kotor pai na phul jimi ngang ke am bagai anga chicken mang no isgang pai try khaina yo jodi an no sud khai anga amno continue khai sud khai anga ante continue khai abo no pai khani mano te kun phuliang mukhang ga cream phulo sunscreen phulo foundation phulo gan pai kya but waise wishu belai kolomu tong purung gangke ang compact bu use khayo compact ang use khai maning ke Mamaearth ni ko bo glow full coverage compact vitamin C ni iko am use khayo chawo bo compact awani third time order khai man ang compact ke tini gangke tam full hinjang video khai tong gangke ba fulai nashi ni kisa compact order shin su fulam kisa ani order shin se kisa tam thane an mukhang I koro sinis kisa oiling mokol tola ti sep oiling mani koro mokol tola te ko kapal ambaga pun wor sinis pulu compact kisa compact bu fulinya ka complete nga ani daily use ni bisinge sajuma mukhang product bisinge joton sayang omo kore ke ingya mas needed mani ngangke cream by sunscreen to do abo to bat no to but makeup bu je khop jagman bisinge abo kore ingya mani ngangke kaisa product abo kering gagang ya abo ke probo ma phuna na ma tamu ngana ra ma guest ta kaiman na tau sawanang ta ma bo abo engka ika mascara nganga ang kuno mu use kai hum grey just pon ang use kai mascara nganga je probo na chensan mascara ta bom pai khenke om pai ni om pai khenke te kaisa alga phon pai tu ne am bagayan mascara nganga kuno kaisa obon use kai man grey mascara nganga om anda tabu duja tong mascara kaisa ikobo te kaisa ikobo mascara obon use kaisina tangai ngangge om katal bela ham bagi om use kani gana mascara kaisa pulenya kanga nang pura an look complete hema tango ang alena to pulia mokolo tangai jana ang alena puli manji ya kajol pulia alena puli manji yang mokolo kono function lo mi bagi fan ready re ano kajol mascara pulmano kola abu kang tangai jana ara nang ji puli mokolo ta ambang kajol mascara ke use kaya pul bai ke ka mokol buri wanga ang kun pulia
사족으로 불리양 보라 헤비 메이크업 해보고서 먹을 부리 그냥 군 불리야 하인 부로 불리양 먹을 부리 인간가 이게 그 컴플리트 파이베 현타보 그세 심플간 파이캬 itu kuno use kajai kere kya but washu blush buffalo blush ngang regular use kya he pan washu sari rogo be nya ro kungku kangang ke washu blush buffalo hain puro salogo ko to blush full jagya nge blush ngang ke liquid blush iko andom kashi to ngas blush kre ando liquid am tam ning ka saji mali mung ka ga to bang description link re na ola ang nai tu ge tam ning ka saji mali ang mo ta bang odar thai ma sa sangi ma na shin bu mong tam ni liquid blush na aram nang jogam kisha blush bu kishan pulang bishi kuliah abole ang yak be puliah ko brush be mong pura oh my god bela jang thanga sashi mali ale angwa ini jukar heng dong ya nang jukar heng ngai ke ang bishi makeup khanya burung ya do tip khaji ga makeup ang khanya sereng ya makeup ang bunya makeup kahma ka khamanu kang ga ang khanya busung makeup edum kahma khai sereng busung makeup khanya ne makeup khanya simi rengya an makeup asenggan pai kya obon joton se reng manang makeup khanya ne te rengya bela je sakhana sai malia pai kya blush bufunya ka baheng nang ka ang khsiang gang ka lip tint chinu fulo lipstick purja ga sadang lipstick khanya wa shu purja go bishi ko function of ngai lipstick purja go hetam lipstick purja ga lip liner fulo ang ko just pan lip liner just color fan ta tabuk ni favorite nga kishi ko seri color favorite ani lip liner ga lip liner kishi fulo lip liner fulo am pore lip tint fulo ang lip tint aram nang go lip tint mang fulo ang bishi ba iko lip tint full ba kya iko no kha tabuk pulinya ukhan belesi sakjai tong haram nang jeng tong ang tangai jen khsi khsakti sa hamje gya kanya natural color abun hamju go nga moi lip balm shim fulo tangai jen khsi khsakti sa hamje gyang tong ha tabuk khsi khsak ngang ke saksak ar nang je song tong ha ambai ang fulje among se bishi ba khsi lipstick punani best option ke Vaseline lip tint ka gya do iko asang kak shu lip tint te kag liya aban thajin kusang select sao ga sakan ta bang ko lip balm punya sine khsiya ta jana extra color dong ga sa khamje to pan pulang lip tint pupuli iko mai go pupunya nge iko asang ang take to fulia kon phana ani regular ni blush but te lip balm blush nggak dili fulia sar rogo pun jaga umpuna ninggang ke blush fulo ang washu ambai blush buat ini ke fulinya ka ini ko pakai ang tabuan bukan ki kaikan pakai ang joto na tabuk ngaga ang kusina se bukan simi sekhalna ni time bongka 5:30 thanga ada gontang hang video khaimani andolo buna sin hang le jagai ke video be belai dog ya khai tinin video asu jarang sinai Tesa ma life and take kaisa katal video by inka all ang product use khaimam bising no tam product use kaya no comment khai sadi inka tinin video asu jarang sinai tata bye bye tesa ma life and take kaisa katal video by